Kako napraviti posne štapiće sa pivom? Sipati u posudu 200 ml ulja, sipati 200 ml piva, promešati, dodati 1 kašiku soli i 1 prašak za pecivo i sve to promešati. Dodati 500 g mekog pšeničnog brašna i umesiti testo. Prekriti krpom i ostaviti 10 minuta. Testo premesiti i razviti na 5 mm debljine. Posuti 100 g susama i blago ga utapkati u testo. Testo iseći na tračice, željene širine. Oblikovati štapiće. Zagrejati rernu na 200 stepeni i peći oko 25 minuta.